kwitoza gukora harimo amagambo akomeye turi buze gutinda uke kwitoza ndetse no kumenya ubushake bw'Imana. Haleluya. Ibyo twibaza ngo ubushake bw'Imana kuri twebwe ni iki? Ikindi ni gute twamenya ubushake bw'Imana? Ibyo tugenda tuvuga zose ni nako twabasha gukora ubushake bw'Imana. Niba cyagufasha gukora ubushake bw'Imana ntabwo tugenda dusiga Haleluya. Ubushake bw'Imana bwawe mu bice bitatu. Haleluya. Uko Bibiliya yose yuzuye ubushake bw'Imana. Iyo wamaze kuvuga ubushake bw'Imana ubakugana uvuga ijambo ry'Imana n'ubushake bw'Imana. Ariko tubagaragaza ubushake bw'Imana kuri mu bice bitatu. Ariko tutarahagera tugomba kugaragaza ubushake bw'Imana. Haleluya. Imana ihagaciro cyane. Cyane. Nongere mvuge ngo cyane. Amahitamo y'umuntu kuko ubushake bw'Imana. Bwiwe ubushake bw'Imana. Aho no tukirwaza. Haleluya. Amen. Satani kuko umukozi nawe umuhanga n'abatoroshe. Haleluya. Amen. Yatekereje uburyo ashobora gufata umuntu. Sibyo? Atekereza inzira yoroshe kandi nziza imugeza ku muntu. Aravuga ngo reka ikoresha ubushake bw'Imana. Bw'abantu. Haleluya. Ubwizi buri mu bice bubiri. Hari ubwizi bita escroquerie. Hakaba n'ubwizi busanzwe nozana kwa mashaka bakakiri Bibiliya ariko yokandu kagenda gataka guseyake. Ariko escroquerie twese hano ndarana ntamu tutara escroquerie. Ari escroquerie no kuza umuntu akakubwira ngo ndani ufite miliyoni hari ikintu turi bugore none ukabona zibiri warangiza kubona zibiri kandi ntukeke Haleluya. Wowe ukagira uruhare sibyo ugahitamo kukwigira. Sisiko twumvikana. Rero Satani yakoresheje ikintu bita uburiganya kugira ngo abashe kwiba umuntu. Oya niwe meko umaze gutwara izagaciro. Oya niwe umaze gutwara izagaciro. Oya ubushake bwa mbere pumba bugabuye mu bice bitatu. Ubushake bwa mbere bugabuye ni ukuvuga ngo Imana uburyo biriya dupanze. Ubushake bw'Imana bugabuye mu bice ibiri bitatu. Haleluya. Hari ubushake bw'Imana bugaragara nk'icyifuzo. Haleluya. Mashaka dusomere Ezekiel 33:13. Ezekiel 33:13 usomere dusanga umurongo. Bibiliya iravuze ngo ubabwire uti Mwami Uwiteka aravuze ati ndirahiye sinezezwa no gupfa k'umunyabyaha. Haleluya. Imana iravuga ngo ndirahiye sinezezwa no gupfa k'umunyabyaha. Manake ishaka umuntu agira gute akizwa. Imana ishaka ko umuntu agira gute akizwa. Ubwo ni ubushake bwa mbere. Ubushake bwa kabiri ni ubushake bwagenwe budahinduka. Ubuti two kugira utuma ngo dusenge Satani azokizwa.
ubwo ubushake bw'Imana budahinduka. Ubushake bw'Imana, Imana yaricaye iravuga ngo kuvuga ngo umuntu azakire neza nuko acungurwa. Gucungurwa k'umuntu kwatekerejwe kera mu mugambi w'Imana. Niyo ndirimbo twari. Haleluya. Ubushake bwa gatatu nibwo tuvuga. Turavuga ibintu twabingaye gusondera nihute. Abantu muri tayari. Sawa. Haleluya. Ubushake bwa gatatu ubushake bw'Imana bugaragara nk'itegeko. Amen. Bugaragara nk'itegeko. Ubwo nibwo tuvuga. Abantu impamvu amaeglise menshi yabaye menshi n'amadini menshi aba menshi ni ibintu tunabimenya.